Chief Minister Shri Konrad K. Sangma is here to close our session here today. As we welcome you to the guys, I wish you all a very, very happy Bodhidharma Festival on this annual Bodhidharma Festival of Spiritual Dialogue 2023. Thanks to our Bharati, the Parliament Manager. Ketika besok negara yang negara uji bersalah ini, saya akan mencoba dengan hati sentral dalam. Saya berkata di bank negara yang akan segera akan berarti mereka menjelang kemudian. Begitu yang terjadi di Alright.